guys are new to my channel, then hi, I'm Nilima Yungkam. Mayam ngasigi aigi vlog se sidadi you guys won't believe it. Aduna aina hiding is aigi secondly little box collaboration oidoni ko. If you guys don't know about Little Box I say clothing brand oidoni aduga you will get lots of trendy dresses and Pinteresty one, aesthetic ones, lots of nice and beautiful dresses from their website. Aduna mayam especially nupi oibising na ba haidi dress kumba se dum affordable su oiba aduga quality su dum maintain tawba dress pambiragadi Little Box se dum check out tawiyo moigi dress kaise loinamak phajabane adagidi quality su loina maintain tawbane aduga moina khwaidagi nungaiba ma haragadi size chart se moi provide tawbane ko aduna nangi dress ki nangi size ki according to your size nang adum khanba yagani moigi website thoida adudagi dum. So guys, let's move on. Let's start the whole video. Firstly kano se aina pai se firstly se si se kano oi kimne ba bodycon dress oi kimne ba ado sigi bodycon dress se aingon dadi kitang dadi sang ado sang ta ga so dum haidi magi fitting sidi yam phajai ba haidi akoi gi figure ke ka se oi uhan ba do ado sigi se long dress oi dum ba asang go dress oi dum ni sumaina sang adum bodycon oi na set pa ya ba dress ne ba aduga magi sisina magi front design do ne ko sisina ko ado ay amuka set laga so dum utbudi ulake ne amda amuka set laga hai ta thol lake ba aduga sigi se aina low size se small size ne ado ai di mainly ai size se dum ai extra small ga ta low ba ai dress kai se aduna sisina small size oye aduga asai gi magi dress ki quality se like so good. This is 100% way ba yang phajai moi fabric se loina ma 100% loina ma ka haidar koi da comfortable su oiba dagiti phajaba design su pi ba adumaina loina oi sisina first ki dress to le ba duga secondly se amugi se secondly dress na se top so ibini ba top se haidi crop rasu na te do targa so pili yamna Pinteresty style oiba do adumaina oiba ni ba aduga si umkai na se sisna to haidi yam cute so oiga pagi yamna Pinteresty style do oiba adumaina oiba ni ba aduga mamang se sumaida mari oina hapane aduna koina ditla kanda ditla matungda sigi mari se kibi ga tamane ba sigi mari se kiraga litpane ko ado su ai gi size se extra small na lo ba na extra small na lo kimne ba ado mai gi kano se ai loina mak hai dar Little Box ki dress loina mak se fabric se loina mak yam phai hai di koi gi set pada su yam comfortable oi ba adu oi ba ado sigi top se man lai re adu ka ai next ki se amuka ulak ke ba especially adum kano mini skirt oi do ni hai mini skirt hai se kano gine ba koi gi leather di oi bane ba sisna leather di oi bane aduga masai gi koi na set pa kanda koi gi sumaina mai khar te na hai tare ba kitang kong na adumaina setting ba dum ba gi oi do ni sisna ako ba mini oi do ni ba no sida kitang sumaina kitang khai bane ba aduga sigi nakan sida su sumaina zip yawe ba mai chain zip se yawe ba aduna zip sina dum adjust to ba yawe ne ba hai set pa kanda koi comfortable oina set na ba zip sina dum adjust to ba yawe do sisu aina loki ba size se extra small ne ba sisu ai extra small na ta set le ba ado sisu extra small na loki ne ado ai leather quality su yam phai aduga pai ba kanda yam soft oi ba aduna koi da kemta akoi gi skin da su kemta nuai ta ba uncomfortable oi ba feeling do adu kemta piroi aduna yam sisu ai yam phajai ko yam pa me ai na si se aduga ai na pai pa ba se sigi se last product se na kano oi bne ba shoot oi bne ba ai di blazer ga trouser ga ani yaw ba suit ne ba sisina trouser do laire trouser sima so ai black color da low bani ba aduga sisu size se kano ne sisu size se extra small ne
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥ ꯈꯨꯐꯖꯕꯅꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯐꯖꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯃꯣꯜꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯁꯦ ꯕꯇꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯇꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯀꯦꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯦ ꯁꯣ So guys, these are the outfits I got from Little Box and I hope you like it. And if you want to check it out, then I'll put the link in my description box. You can check it out from their website because they have a lots of multiple options available and you will get lots of good quality and affordable products from Little Box. So make sure you check it out. And thank you everyone. Thank you for watching till the end and I hope you like this video and make sure to like and subscribe to my channel and I'll see you guys again back with another video. So till then, bye.